kumjaribu alimuuliza Yesu, ni amri gani iliyo kuu kwetu? Pende Mungu wako na moyo wako wote, na jirani yako kama nafsi yako. Kwa kumjaribu alimuuliza Yesu, ni amri gani iliyo kuu kwetu? Pende Mungu wako na moyo wako wote, na jirani yako kama nafsi yako. Na tupendane, na tupendane, na tupendane kama familia moja, na tuwapende hata maadui zetu, ili tuonyeshe mfano mwema kwao. Na tupendane, na tupendane, na tupendane kama familia moja, na tuwapende hata maadui zetu, ili tuonyeshe mfano mwema kwao. Sababu ya dhambi wengi wamemwasi Mungu, watu hawana upakaji umezidi. Ni wazi kwamba upendo wa wengi umepoa. Haya yaonyesha siku hizi kweli ni za mwisho. Sababu ya dhambi wengi wamemwasi Mungu, watu hawana upakaji umezidi. Ni wazi kwamba upendo wa wengi umepoa. Haya yaonyesha siku hizi kweli ni za mwisho. Na tupendane, na tupendane, na tupendane kama familia moja, na tuwapende hata maadui zetu, ili tuonyeshe mfano mwema kwao. Na tupendane, na tupendane, na tupendane kama familia moja, na tuwapende hata maadui zetu, ili tuonyeshe mfano mwema kwao. Ni wakati wako ujioji mwenzangu, hivi karibuni Mungu wetu atarudi, ili kumulipa kila mtu alivyo, na kulingana na matendo yake yalivyo. Ni wakati wako ujioji mwenzangu, hivi karibuni Mungu wetu atarudi, ili kumulipa kila mtu alivyo, na kulingana na matendo yake yalivyo. Na tupendane, na tupendane, na tupendane kama familia moja, na tuwapende hata maadui zetu, ili tuonyeshe mfano mwema kwao. Na tupendane, na tupendane, na tupendane kama familia moja, na tuwapende hata maadui zetu, ili tuonyeshe mfano mwema kwao. Na tupendane, na tupendane, na tupendane kama familia moja, na tuwapende hata maadui zetu, ili tuonyeshe
mfano